magandang gabi sa ating lahat. Welcome to our prayer meeting service. Sabihin po natin sa katabi natin, I'm so happy, nagkita tamanin. Amen, praise the Lord. Una po, nais ko muna pong batiin ang ating mahal na pastor, Pastor Provi Cadelinia. Amen, palakpakan natin mga kapatid. Also to our patriarch, Pastor June. Ayan, to all our pastors, preachers, members at sa lahat na mga bisita natin joining with us this evening. Tayo po muna tumayo. Let us praise the Lord and sing our first song, Dayawen Tay Ti Ari. Intay rogyan, servisyo tayo kapsat, babaen, ti panagdayaw tay iti apo. Amen? On the first, Dayawen Tay Ti remember His countless blessings and give His thanks. Our second verse, our second song, so much to thank Him for. Amen. Let's start from the first verse. Sing. When I live around and see the good things He does for me. My life to be my
salamat aking Panginoon. Amen? Let us start from the chorus saying, salamat aking salita mo ang aking gabay, pangako mo ang aking lakas. Sa lahat ng landas, maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapang. Salamat aking Panginoon. Let's remain standing. Let us welcome our Bible reading and opening prayer. Amen. Good evening po, Pastor Proby and Pastor June. To all of us po kakabsat for this evening, kadating prayer meeting tayo po. Kahit nimbag nga rabi tayo, ken agyaman na po, Pastor, for this privilege and opportunity. And Barod Ministry po for leading us all in Bible reading po. Let's grab our Bible and turn in Hebrews chapter 4, verse 14 to 16 kakabsat on page 1349 po. Hebrews chapter 4, verse 14 to 16, page 1349. Dati amin dyan kakabsat. Before man nga basahin tayo kakabsat, i-greet tayo man iti kaabay tayo, na imbag nga rabi tayo. Kabsat. Ti Tagalog, ket magandang tanghali. Ti rabi, iti English, good evening, brother, sister. Para kompleto. Okay, on verse 14 po, iti Ilocano, idinto nga rod daan tayo iti maysa adakkel akangatwa na padi, alimabas kadagiti ilang langit, ni Jesus nga anak ti Dios, salimet-metan tayo nga rod as iti tipker iti pamati tayo, taawan kada tayo ti maysa akangatwa na padi, adi makabalin. Amang rikna kadagiti kinalapit tayo,
No di iti tayo sa amin, na sulisog akas kada tayo, ngem saan nagbasol. Verse 16, umadani tayo nga road asi ti talged iti trono ti parabor. Tapno awaten tayo ti asi, ken makasarak tayo iti parabor, at tumulong kada tayo iti aldaw ti panakasapol. Ti apo ti mang bendisyon ti sao nakabsat. Ket akidem tayo, ket agdumog tayo, kararag tayo. Apo minginin daklan, managayat ken managparabor a Dios. Umasidig kami apo iti trono iti parabor mo. Nga umay, dumawat apo ken ka, iti panangaasi, panangdalus mo ti puso ken panunot mi. We are unworthy apo, nga maaramat, ken aglakam dagiti pamendisyon mo. Ken kastamet Lord, umay kami apo, bumirok apo ken ka, iti parabor nga panulo. Ket recently Lord, naadal mi, babayan apo iti panangin kasabay ti pastor mi, iti midweek prayer apo nga napauluan, nga the Lord is our helper. Ket itami apo nga nananam, ken nakita apo ti anag, iti kay papan apo, iti kaasidig mi apo ken ka. Gaputa si kaapo iti katakilan nga pangsarakan ken pangkitaan iti tulong. Ta iti mesa apo nga naadal mi, nga uray basit apo dagiti maaramid mi no adda ti pamendisyon mo. Adda apo nga talged iti puso mi. Ngem hangkam kad kumapo nga agbalin apo nga kampante kadagiti babasit nga marabidan mi apo. No diget di deserve mo apo. Uray pay dagiti darakkel nga maramidan mi apo para ken ka. Ngarud apo deti nga serbisyo mi, natipon-tipon kami tatno ni daydayaw da ka. Kenintun damdama dati prayer time mi apo, makibayat ka apo. Ket si ka apo ti mangdengeg, mangsungbat apo dagiti amin apo nga araraw mi. Ket naanay kad kumaapo si ka apo ti mangtulong ti aten mi nga pastor, ti suportam ken kuan, ti suportami apo ken kuana, ken kastama ti panangikarkararag. We thank you so much Lord. Ket si ka apo iti madaydayaw. Bless mo pay apo dagiti addayan ti internet, dagiti viewers apo. Iti adda apo nga makipagpasit apo ti amin apo nga kongregasyon deti nga kapilyami. We thank you Lord ket sika apo ti madaydayaw. Christ name we pray. Amen. Thank you. Tuo tayo kakabsat. Okay. Good evening. Kada kayo amin. Kumusta kayo? Mauding Wednesday prayer meeting ti August. Deto'y itangarabi. Okay. Amok ka nabambanog ti langlanga tayo. Nabambanog. Pero giyaman tayo ti apo ta komportable. Dagiti kapilya tayo. Aircon ti daduma. Dagiti daduma saan. Okay lang. At least ada kapilyate nga nasayaat. At praise God for that. Nakaready kayong kakabsat nagkararag? Di talawag. Nakaready kayon? Kumusta kayo di talawag? Are you ready to pray? Yes. Very good. Pasukin. Are you ready? Amen. Kimapsot manan. Dete monitor ko to yan. Okay. Claveria. Ready? Very good. Dadigite dingras tayon? Dingras? Okay, good. Lasam, Cagayan, Outreach. That's great. Okay. F4. Amen. De Apari. Alright. Amen. B1 at B2. Amen. De Batak. Amen. Praise the Lord. Okay, so inte nga rudan kakabsat, iti prayer time tayo. May flash yan tayo screen, so get a partner. And let us pray fervently. Not fervent, nabara, hangag papatay, no dikat nasged, di ba nagkararag tayo. Amen? Okay, so go ahead, AB, let's go to the Lord in prayer.
Did you enjoy your prayer time? Amen. Naglag-antirik na nakakabsat no pagkararag tayo ken idanon tayo iti apo dagiti araw tayo kakabsat. Amen. Praise the Lord. So adadagiti announcement kakabsat ket sapay ta no adadati kakastoy nga announcement ket isurat tayo tapnon han tayo malipatan. Tapnon oray no adatay to je balbalay tayo iragpin tayo iti karkararag kakabsat. Amen? So, to no August 28, to no bigat kakabsat, is make Leadership Congress session 3 ijay payaw. Amen? So, praise the Lord kakabsat, dagiti nga opportunity, ikang runan iti senior pastor tayo kakabsat, ikararag tayo nga ti apo iti mangusar kankwana, ken kastamot ka dagiti kabataan tapnon adadapay nga di biagda kakabsat ket maiturong. Amen. And then to no August 31 antayo matliplipatan kakabsat pastors speaking engagement ijay Kandon Ilocosor. So ikararag tayo nga ti apo ket usaran namanen iti pastor tayo ken panaka-challenge kadagiti churches dagiti members ijay nga church kakabsat. Amen? Okay. So, ulitin tayo nga i-recognize iti kadwa tayo iti som. Unahin tayo kakabsat iti patriarch tayo. Ni Ma'am Cora ken ni Pastor John. Praise the Lord. Amen. And then, Jay Bakara kakabsat. Jay main church tayo. Praise God. Kumusta kayo dito kakabsat? Amen. Madaydayaw iti apo. Next, pasukin. Pasukin. Amen. Imbag nga rabi tayo kakabsat. Next, si Jelawag. Iti kakabsat tayo Jelawag. Ayun. Amen. Imbag nga rabi iyo dita kakabsat. And then, ijay Dingras. Dingras, brethren. Kumusta kayo kakabsat? Amen. Talagang nakaragragsak kay lata. Amen. Jay Batak, Paway Outreach. Amen. O kitain nyo man lang kakabsat ni. Talagang umad-aduda Jay Batak Paway yan kakabsat. Unaan da tayo yung samot tayo kakabsat. Amen. One. Okay, so mapantay umat kay ito'y Cagayan. Ito'y Claveria. Yun. So, praise God. Amen. Next, si Jay Lasam. Kumusta kayo dito, Lasam, kakabsat? Ayun, praise God. Nakikitain nyo, mataduda mo, Jay Lasam. Amen. Jay Apari. Jay Apari, kakabsat. Oo. Awan sa internet, da kakabsat. And nagiti kadwa tayo pa ni Ma'am Marites and family. Kumusta kayo dito Manila kakabsat? Madaydayo ti apo. Ken Ma'am Marlene Lagasca. Praise God kakabsat. Ken nagiti viewers tayo ti Facebook. Comment tayo lang kakabsat. No, adadagiti prayer. Amen. Tuwak tayo kakabsat. Let us sing our welcome song, Welcome to the Family. Let's go around on the second verse of the song. Amen. Praise the Lord. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each today. May words of love be our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to
what God would have us be. A family always there, to be strong and to lean on. May we learn to love each other for in each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be. A family always there, to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Praise the Lord. Let's all be seated. Let us listen to the kids choir as they sing Never Has There Ever Been. Never has there ever been a greater vision. For Christians to unite and take each other's hand. Never has there ever been a greater Never has there ever been a greater time. To tell to all the world that Jesus is the way. Never has there ever been a reason Christians unite and stand together. Put aside any conflict in our way. First we must learn to love each other. If we're to change the world someday. Never be a greater Savior. Never be a greater love. For Jesus stood alone and died upon the cross. Never has there ever been a greater cause. Never been a greater promise. Never been a greater cause. Never been a greater hope. Never been a greater hope. With Jesus we know. Never has there ever been a gift to go. Christians unite and stand together. Put aside any conflict in our way. First we must learn to love each other. If we're to change the world someday. If we're to change the world someday. Amen. Thank you, kids. Let us all stand. Let us sing that song, Send the Light. Amen. Let's just sing the first and the last verse of the song. Amen. First the call comes ringing, let's waves, send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save, send the light, send the light, send the light.
shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore. Amen. Let's all please be seated. I can do all things through Christ who strengthens me. He meets my every need. He's my rock. I can do all things through Christ who strengthens me. He is my every plea. He is my God. And in those times when my feet start to stumble, His word supports me and helps me to stand. And in the times when I walk through the valley, He goes beside me. His arm will guide me. He is my shepherd, I am His lamb. I am His lamb. Through Christ who strengthens me. He is my every need. I can do all things through Christ. If God's before me, who can be against me? Nothing can separate me from His heart of love. His word of promise will prevail. His mercy will endure. His grace is ever sure. God never fails. God never fails. I can do all things through Christ who strengthens me. He meets my every need. He is my rock. I can through Christ who strengthens me. He is my every plea. He is my God. And in those times when my feet starts to stumble, His word supports me and helps me to stand. And in the times when I walk through the valley, He goes beside me. His arms will guide me. He is my shepherd. I am His lamb. I am His lamb. I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, Lord, I do believe I can do all things through Christ. I can do all things through Christ. I can do all things through Christ. Amen. Once again, before we hear the joint choir, thank you, Pasuke, and let us all stand. Let us sing that song, Born to Win. Start from the first verse, sang. Born in the world of sin, hopelessly lost, no peace within. Searching for love in a world of hate, no way I could win. Then the Savior came my way,
It turned my darkness into day, and on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to be. Last verse. Since I began to run this race, many the trials I had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. But there's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but it's over yet. God will go with me until the end. How can I lose when I was born to win? Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Amen. Let's listen to the joint choir as they sing good old gospel singing medley. Gospel singing, happy gospel singing, ringing out so loud and clear, like an angel choir.
you so much, choir. Nagmayatan kakabsada, ya? Prayer meeting special dahil sa ating mga musical rendition. Let's all stand and sing that song, Sing the Wondrous Love of Jesus when we all get to heaven. Let's just sing the first and the chorus, then we'll have the Word of God tonight. Okay, sing on the first, everybody, and Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. are you happy tonight? Praise the Lord for a midweek service. Agasam ko mano awang prayer meeting tayo, aya. Urayan tayo pelat Domingo. Nakabaybayag, aya. Naimbag ta the midweek service tayo. Amen? Okay, be seated please. I'm so glad. Nandito ngayong gabi si Tito Winnie at si Tita Ria Sagayadoro. Ayan, no? Kadagitihan na makamamu kadakwada, isuda dagiti maysa, kadagiti imun una nga members ti HBBC. Ayan. All this. Okay, to God be the glory for that. Oo. Fresh from Hawaii. Nakita ni Sister Celisa itaya. Nandiyan ka? Ayan. Kaya angutan na yung kakapsat. Agat makadamya pela deta. Agat dulyar. Amen. Okay. Nagragsak ti adati kapilya, di ba? Yeah. Sa Bali, no, adat church ka talaga nga naka-i-connectaram. Hangko ammo no kasanuka nga ag-survive nga Kristiyano no awan iti church mo kakabsat. Ngam uray ma da church mo no matmatay narigat ti ag-survive. So gyaman tayo ti Apo, tati church tayo, babang ti parabor na si bibiyag. Mabanbanog tayo ngem ti Apo, supsuplayan na digiti strength tayo. Amo yung kakabsat, talo de, ti message nga kayat ko i-share itang arabi Adain sa ganak ti malem. Adain sa ganak itay sakbay ti prayer meeting iti Australia. Adapay may nga preaching ko. Talo kakabsat. Kat kasapulak ti agdesisyon. Deti desisyon ko kat maibasar no anat kasapulan nyo. Makitak nga ti kasapulan nyo kakabsat kat saan lang nga physical nga pigsa. No di kat pigsa iti akin uneg. Kuna na ti Biblia, diya ka mo no anang verse, but please help me look for it. Dito iti pundasyon. Dito yung mensahe nga i-share ko itang arabi. It's in the book of Corinthians. Nga kuna na, the outward man perisheth, but the inward man is renewed day by day. Deta man ti kayat ko nga ipakan kada kay itang arabi. 2 Corinthians, come on now. The outward man perisheth, yet the inward man, ayan. 2 Corinthians 4:16. Everybody, let us read loud and clear. Everybody, go. For which cause we faint not, but though the outward man perish, but the inward man is renewed day by day. Dua ti makita yun tagakabsat, irreversible ken renewable. DJ panagrakaya, panagkapoy, itibagi, irreversible. Nagado technology ita, dadede ko na nga stem cell. Iso nga digiti duma umabot ti 90, 100. They still look young, but not as young as before. Hammo ma-reverse deta kakabsat. That is a given fact and reality. Adun dagiti hammo maubra ita,
nga kayam idi. Sino kada kay timayat nga umamin ka di nga imbaga, kita igda imana. Well, irreversible. Ngam numan pa'y ti kasta, ti dapat kano nga pagtuunan tayo itirag-o tayo, haang nga dijay irreversible. No dikot dijay renewable. Ti renewable kakabsat is the inner man. Bayan nyo latta nga kumapsot tabagi. Haan nga kayat na nga sawen, nga baybayam tabagi. Ngam no pilitam nga isubli, ti kapigsam idi, agbambanog ka. No pilitam nga isubli, jay langam, idi 10 years old ka, tatainting, agbanbanog ka. You are fighting a wrong battle. You are climbing the wrong ladder. Madita agdan nga kinalayat mo, hamo maragpat day di Apolos. So ti dapat focus tayo nga rod, kanti ayan tirag-o tayo, hanga jay irreversible, no dikot di jay, renewable. Anakano ti renewable? The inner man is renewed day by day. Apay kakabsat nga kasapulang nga i-renew tayo, deti inner man. Kasi deto'y kakabsat, di makungkuna nga inner strength. Ya, uray agkapsut ti bagi, uray mapukaw ti pigsa, agrakaya iti salunat, ngem jay pakinakem iti panagbiag, mapabaro iti inaldaw. No jay renewable, ket binaybayam kakabsat, dua ti problema mo. Abos hamo ma-reverse that outward man, di ka pa'y in renew the inner man, how can you survive in life? How can you win your battles? How can you wake up with strength? So nga kakabsat, isurok ka da ka itang rabi the 7 ways to renew the inner man. Now, another verse that I want you to see is Proverbs 18:14. Okay? Proverbs chapter 18, verse 14. The Bible says, the spirit of a man will sustain his infirmity. Nawatan niyo? There is a problem, there is a solution. What is the problem? Infirmity. What is infirmity? Weakness. Anat agkapoy, bagi. Right? Infirmity. Sino kada kayo ti agkapkapsot ti baginan kakapsat? Agkudrip pa nagkita na. Ag-slow down ti bitag pusonan. Ag-fluctuate ti daranan. Unstable ti sugar nan. Pati buok sugar garan kakapsat. Nangatulok at sugar na di jayan. No medyo agpukomutan, ag-carbohydrate ko na, no ka di jayan kakapsat. Napalaluan na. Listen to me very carefully. Okay? Timan infirmity. Listen to me. Hang kayo nga maup-upay no at the infirmity tayo. Kasi at the solusyon na deta. Amo yung solusyon? The spirit of a man. I-highlight ko deta, spirit of a man. Iso deta DJ, inner man kakabsat. So uray kano ado dagiti rikrik na anayon, pagkapsutan kan pagkapuyan, infirmity. No ti spiritum kakabsat, ket good condition, you are okay. Kalati arig na detoy, lugan. Uray agkuplat tapintanan kakabsat. Numayat pela tamakinana tuloy. Ding amin. Ngam nukas na GMB, timakinana kakabsat, hamo maidanong klaberya di jayan. So ti dapat ikondisyon mo. Ya? Jay makina. Iyon ang mahalaga. Iyon so agbaga na to eh. Hanak ko na nga na importante di infirmity. Ngam ti solusyon di spirit. So tonight,
I would like to teach you the 7 ways to renew your spirit, to renew your inner man, the 7 ways to strengthen your spirit. Basa man pedeta last na, pintaseta ko na. But a wounded spirit who can bear. Among deta wounded kakabsat, no wounded ko natin kat nasugatan. Hanabali nga ada sugat mo, physical. Basta awan sugat na pusom. Kasi, no sugat ti puso, ti na sa undeta, down. Down ka. No down ti, makinunag mo kakabsat, kunana, who can bear? So, ti importante, maintainaran tayo, ti good condition, the spirit tayo. The inner man. So, that's enough for you to realize tonight how important the points, the secrets, the tips I will share with you, how to renew the inner man and how to strengthen your spirit. So before we get to that, kaya't yumot lang kakabsat, nga ma-renew nga kanayon dito inner man nyo. Amen. Okay. Number 1, how to renew your spirit. Number 1, meditate on the Word of God. Meditate on the Word of God. Ti ubraam dita, meditate. Sino kada kayo, iti iprak-practice na ti meditate? Most of us, haan nga naisanay ti panunot tayo, ngag-meditate. Di kay, iso nga dito church, at the DJ realization. Kasi ta realization is one way to train your mind to meditate. Ano ti usual nga obserbasyon tayo ti tao no may panggap ti Word of God? Ano kabsat? Agsugel. Hanna umulo. Kasla kalat estudyante, ngagdingding ngagtimat, hanna umulo. Iso nga agawid, ungaong. Hello. Ti-meditate ka kabsat, kat pagwaratam di panunot mo, na mang-analyze, mangawat, kan mang-i-apply. Oh, analyzem, awatem, saka mo i-apply ijay biyag mo. How does it apply to me? Kaduang ka dito, dingding ngaglata, tunog ka, nagsugol. Damagam, anat na adal mo kunam. Manam mo, nakatatid, do gamit explanation ni pastor. O naawatak, nagadupuntos na, o na ikabesa, o may isa. Tila natandaan na kat, let's pray. Kasi han nga nakatrain, awan kas diya training ti panunot tayo kakabsat. So, as your pastor, I had to initiate deti realization. Kita nyo, nag-realization kay itan, di ba, kunanan no kagat, anat na adal mo jay preaching. Anat na adal ko jay preaching. Oh, agpanunot kan. DJ nga pa nagpanunot mo, isudetat mo ko na nga meditate. Right? Oh. Now, in Psalms chapter 1, 1-3, will not dwell much on that. Familiar dito eh. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. Meaning to say, liklikam. Ti panagbiag, sursurwam ti mangliklik. Oh, mangliklik yung amin ah. Liklikan nyo, urepay kabagyam, urepay gayem mo. No worldly kakabsat, liklikam. Liklikan nyo kakabsat. Aman. Iddependa de tabarat spiritual life mo. Okay, verse 2. Kuna na jay, but his delight. Oh, ti pagragsakan na is in the law of the Lord. Sino kumamot ti tao nga maragsakan iti law? Uray pa'y lawyers. Kaya't enjoy dakad mo ti agadal ti law. Di kita lawyer kakabsat. Damagan nyo man, di kita mga alat law. No enjoy da. Di tat adalan da nga law. Awan.
So kasano dito ita? His delight is in the law. Di ba? Kasi kakabsat, depende ngamin DJ, interpretasyon mo ti law. No para king katilo is something to memorize, na dagsen aglalo no 4 gig lata panunot mo kat 10 gig tay kabesam. Ngam no para kan ka, tilo, guide, principle, nga i-lead na ka iti good result. Sino kumataong maditi good result? Sino kumataong nga madi iti success? Sino tao nga maditi prosperity? Hamo maragpat di kita. There are 2 ways to get there. The wrong way, the right way. What is the wrong way? Blood control ko na kumang. The wrong way, corruption. What is the right way? The law of the Lord. So if we want to arrive to that, sino kumatao nga madi, correct? So kung namagat, agat kayat ko matikas diyan nga biyak, kayat ko ti reward, kayat ko ti blessing, kayat ko ti success. So anak ko nam, I want the law of the Lord. So delight. Agkaroon ka, DJ, dati nga awan ti good taste na ka, suddenly good taste. Yes. Why? His delight is in the law of the Lord, and in His law, anaramidam the law of the Lord, meditate day and night. Nakita mo neta? So tapno pumigsa, ti inermen tayo kakabsat. Ano braan tayo? Meditate on the law of the Lord. Amom no apay nga nakapsot ka ita, kurang ka lang ti sa utiapo. Simple. Next time, no, kakapsot ka ita, kurang ka ti sao iti apo. Kasi ti sao ti apo, makapapigsa. Ti sao ti apo, makaipump iti encouragement ka namnaman. Agkakapsot ka, kurang ka ti sao ti apo. Sobrat oras mo Facebook, friend. Yeah. Adoonay oras mo barkada. Sana ka binambanog ta trabaho. Kurang ka ti Word of God. Okay? That is number 1. Number 2, pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Anat aramidin ti prayer ken kakakabsat, palag-anan na dedadagsen mo. Sino kadakit ti adadagsen na? Han na mapukaw deta kakabsat. Ngem tirik nam lumagan. Uray nalagan ta problema, no di mo amog kararag na dagsen. Ngem uray kasanok kadagsen ta problema, no ammom ti agkararag lumagan. You see? Surutin nyo lang deta kakabsat. Just follow these tips, okay? Kuna na Jude chapter 1 verse 20. Anak ko na Jude 1:20. But ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Anat obraan? Praying in the Holy Spirit. So no mariktam ka, kakapsot ka, ano obraan? Pray. Ano obraan na di prayer? Di nadagsen palag-anan na. Tapos ti prayer, Richardson nakakakabsat. Basta aglobat kayon kakabsat, agkararag kayo. Nagsimple lat ubraam ta cellphone mo no lobat, in ka na i-charge. Anat ubraam marot, agkapsot ka, kararag ka lang. Ibagam kanyak to hang kapimigsa kakabsat, hamo-amot nagkararag. Kasi, no deta cellphone mo, kat na pa mo in charge, kat di mo tag-charge, at the problema ta charger mo. Han na mabalin. The principle is simple. When you charge a cellphone, ngumato di battery strength na energy na, han na mabalin. Charger nga rod. Kastamot ti prayer. Charger. Han na mabaling kararag ka, han na pumigsa ti stamina ti spiritual mo. Han na mabaling, han na pumigsa ti inner life mo. Because prayer acts like a charger. Nawatan niyo kakabsat? So, pray in the Spirit. Kakapsot ka,
Let me just point this thing out. Medyo, adang kami, hindi makita-kita no kata Facebook. No, dakay, dito matamaan, alagat itama yu tabiyag yun. Naghilig kayo nga mang sukat-sukat ti status yu ta messenger. Kristiyano ka, anat ibagbagam, negatibo, paunay kan. Ipagpakitam laeng nga hangkag karkararag, hangkag meditate. Kakabsat, uray ka dyan ta Facebook, agad positive ti ipakita tayo dita, nga testimonyo tayo. Reflection. So nga isuro kayong kakabsat. Ay, simple. Ano ko na? Simple. Ubraem ba? Ubraem. Do the simple and you will be strong. Okay, number 3. May katlo kakabsat, tapno pumigsa ti inner man mo. Number 3, fellowship with God's people. Fellowship. Okay. Deti fellowship, hana mabaling nga i-isolate mo't bagbagim. Once nga ti panunot mo, kat idiktar na tariknam, uno jeriknam, kat idiktar na ken ka, nga iyad adayong tibagbagim, kadagiti believers, adda sakit mo. You are wounded. You are wounded. Isublim man di Proverbs 18:14. Anak ko na jay? Proverbs 18:14. Okay? Proverbs, the spirit of a man sustain his infirmity, but a wounded spirit. Yeah. Amom ti kasapulan ti kaadwang kadatayo kakabsat. Kasi fellowship detoy. Kat no apay nga isolating, abos agkakapsot ka, kunan tupay tariknam, i-isolate mo't bagbagim, apo, kumarkaro ti kinabiter mo. Kumarkaro ti sakit tinakam mo. Kumarkaro ta problemam. Because it is a law, ti makapapigsa fellowship of the believers. That is biblical. Tata, no di Jake, fellowship ti believer, kat ibilang mo nga problema mo, imbes nga solusyon mo, at the problema. Sika ti at the problema na. O, naawatam deta ita? Kasi by principle, the fellowship of believer is the solution. Di ba? Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Hebrews chapter 10, let us consider one another to provoke unto what? Love. Ano ubraan tayo ditong galmaysa? Provoke. Ano't provoke? Encourage. To what? Love. Ano pa? Good works. You know how I did this in our church? That's why I have set and I am equipping coordinators to provoke you unto love. Haang nga nalaka kakabsat, timang training, ti coordinators. Manubulan min nga agtrain-training. Katagyaman ak iti apo, ada siguro tumawon tayo na yan. I'm so thankful. Adada coordinators nga responsive. That's why nakita, pimigsa ti daduma kada kayo nga kakabsa to. Di kita'y dati nga hanom umay batak, umay dan. Di kita'y dati nga hanom umay makipi-prayer meeting, at dadan. Anat na pasamak? Someone provoke you unto love. So nga, agyaman na kada kayo nga coordinators, nga amuyo nga patyen kendinggen di isursuro ni Pastor Proby kada kayo. Gapu kada kayo, pumigsa ti ministry. Praise God for that. Kasi talaga kakabsat, right? Ti may nga mang papigsagan ka, fellowship of the believers. Oh, idi Lunes, at dada nag-gather nga members tayo. Oh, di ba? Idi
Rabii, Martes, adada nag-fellowship. O, inayabak mo, digiti asers. Idi Rabii. Makita kat kaslag mamayudan o daduma. So, kunat, masapo lang mapapigsa ti kaungan di gito. Di ba? So, nang meeting ak ti asers, idi Rabii. O, lawag, bakara, pasukin, imay da. Kausat. Kat kalpasan nga binungbungtol ko ida ti sarita, pinagmikik ida. Subdeta nga kausat. Nung nagsanggaset, di miki, nalaputan. At nalutot alas 7 kat nalpas kamti alas 9. O di nalaputan brother Hoy. But anyway, I had to, eta, grabe. Mustrak amin. Sabi ko, isurok kada kayo, ti estilo. Siyempre, handa na kats kasi gudeta. Another meeting tumanan. Yeah? Pero, whenever at dati kakastoy nga gathering kakabsat, especially fellowship of the believer, you become strong. For example, every Sunday, I'd like to alak dati kung daming thank you kada kayo, ti ragsak yung umay mga aldaw di Bishop Residence. Every Sunday, 2, 3 pamilya, umay mga aldaw. In a year, di kaado ti families tayo. In a year, mamindwa. So, no nabatangan ka itabulan, most likely, December kan tuman dyan next schedulean. Basta in 1 year round, 12 months, 2 times ka. Kadigiti hampay nakapadas, inki agriri ka ni Tita Mel. Apay nga, amang paibagbaga ni Pastor Deta, Sister Kat kwa, hanggang may pa'y nabatang. Sino kada kayo ti hampay napadasan, ti may nangal daw ti Sunday jay. Ti dadapay. Oo. Wow. Baka na-assign ng kaiding absent kayo. Umayda. Katanalat ubrami kakabsat. Number 1, mangan. Number 2, giving of thanks. Number 3, prayer request. Number 4, agipaayak kadigitay advice. Number 5, prayer time. Di may sa akabsat, di pasukin. Kunana idi, kasi second time dat umayon. The first time, ti prayer request na. Data ni Elimar, di Batak? Sa Batak, ayan Elimar, tayag mo Imam Elimar. Nag-backslide kami ni Elimar. Nag-backslide. Kat, idi may mangal daw ni mother na, agsangsangit, Apo, Pastor, ti prayer request ko, dagiti anak ko, kastoy kastoy. Abe, sister, kasano ka, ti pa nagisarsarita, kastoy, Pastor, kastoy. Ay, kastaya. Oo, sister, napintas tarigagay mo ngam jewagas mo, sapol nga sursurom. Awan nagkurangam ti anak mo, ngam adaham mo nga, ammo pa nga inaramid. Kastoy, ti pumayam. Iso nga idimay, dati Domingon, permit ragragsak na. Tiragsak ko, Pastor, di giding karkarara ko nga anak ko, kadwak idan. Kunana, sinurot ko ti advice mo. Idi sinurot ko di advice mo, praise God, kunana, nag-work di in advice mo. Di ba? Kaya, fellowship of believers will strengthen the inner man. Fellowship, hanyo i-isolate ti bagbagiyo. For whatever your reasons are, never isolate yourself. Okay? Hindi, Pastor, nakadakdakkel tayo mo't ngamin kasano nga makipellowshipak. Hamok sapol iti inner circle mo ngamin. Dito kakabsat, awan best friend dito. Awan iti mako na nga close friend dito. You do not develop close friends here. You extend your friends. Hanggang nga mga aramid, iti sarilim nga close friend kan best friend ditoy. Let me just inject that. It's not a part of this message tonight, but just for the order and discipline of our ministry. Okay? So, fellowship keeps you encouraged and accountable. Hanla encouragement, ito naging kati fellowship. Accountability. Number 4, manage your thought life. Manage your thought life.
Deta kakabsat. Sursurwem nga i-manage dagiti agwerwerot ta panunot mo. Adut sumrek kakabsat. Ngamhan nga amin nga sumrek. Welcome. If it does not build your spirit, if it only breaks your spirit, beam. Welcome mo lang di makabuild ti spirit mo ngamin. Naghilig tayo ngamin kakabsat nga ag-meditate ti negative. Naghilig tayo ngamin. Hamot kidi nga hilig. Panpanuynuyan tayo ngamin kakabsat. Awan ti sistema tayo because we are not aware that the mind is very powerful. The mind is the central processing unit. Whatever your behavior is, it's your mind. So if there is a problem in your behavior, there is a problem in the mind. If there is a problem with your reactions, kita amin, it's a mind problem. The Bible teaches us, Philippians 4:8. Look at what the Bible says. Philippians 4:8. Finally, brethren, whatsoever things are true. No false, fake news. Kanhaan mo nga, it's not based on truth. Discard it. Discard it. Whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, nadalos. Whatsoever things are lovely. Oh, is it pure? Is it just? Is it honest? Whatsoever things are of good report. Deta lang oh. If there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. In one word, guard your mind. How many of you are practicing that? Right now, what's going on in your mind? Ato daktaray eh. Nohang ka, by the way, we grew up without that system. Broken system, dadi panunod tayo because of sin. But praise God, through the power of the Holy Spirit of God, through the Word of God, we can now manage this mind. If you know how to manage your mind, wow, your mind will manage your life. Manage your thought life. Welcome lang di gijay thoughts nga build upon na ti future mo. Haan nga isut mang break. Tawatan nyo kabsat? Oh. So, manage your thought life. Whatever you think will shape you. No anya ka ita, gapo ka DJ istilot pa nagpampanunot mo. Kasi di lang kasimple ka kabsat. So no kayat mo nga DJ, kasasaad mo, mayat, i-condition na, fix your thought life. Take control of your thoughts. Kung ano di Bible, if you could put that verse, I'd like for everyone to read this verse. Bring it into subjection, taking your thought into captivity. Can you put up that verse on the screen? I think it's in 2 Corinthians. Okay? Bring your thoughts into captivity. At the thoughts nga makapapungtot, at the thoughts nga makapaupay, at the thoughts nga makapa-discourage, at the thoughts nga makapa-bitter, makasugat tirik na, ano kayat mo lang tadigidi nga thoughts? That is up to you. So if you want to live a wounded life, you want to live a bitter life, come on. Welcome those thoughts. But if you do not like, kasi choice, everything in life is a choice eh. Everything in life is a choice. Oh. Casting down imagination. It's a command. You know what is casting down? Ibarsak mo. Casting down. Hamitum magtaulo ma, madideti pampanunot ko. No, cast it down. Once ka damading nga, wurwurat ta panunot mo, oh, cast it down. Every high thing that exalted itself against the knowledge of God,
Anything kakabsat ko na nga exalted itself, meaning anyaman nga panunot, nga lumaban kini Apo Diyos. Anything kakabsat. Ha? You know, listen. We all have the freedom. But if you wisely manage your freedom, you will be well. If you don't manage your freedom, you will be hurt and you will hurt others. So don't just say, takayat ko lata. Yes, you have the freedom, but apply wisdom. Manage your thoughts. Okay, tulitin nga basaan. Casting down every imagination, every high thing that exalted against the knowledge of God, and bringing into captivity. You know what is captivity, kakabsat? Baludam ko na tiliwam. So kaya't nangasawan kakabsat, think what you think. Bagaman taga-abay mo, think what you think. Panunutam, dagita pang panunutam. Okay? So what do you do with your thoughts? Into captivity. Every thought. Ano po mayam di jay? To the obedience of Christ. That's jay. Nakita yung kakabsat? Oh, deta ti dapat nga i-apply tayo nga verse ti biyag tayo. I tell you what, listen, this is a very powerful point. If there is one discipline where you can start in your life, start to discipline your thought life. If you have not yet applied discipline in your thought life, you will never improve in your life. It all begins in the mind. Everything, it starts ditoy kakabsat, panunot. That's why the Bible says, renew your mind. Renew your mind. Nawatan yung kakabsat? So if you want to have a strong inner man, you need to manage your thought life. Hana mabalin nga deto ikat nakagulgulo kakabsat, disorganized. Hana mabalin nga deto ikat confused, doubt. Hana mabalin nga deto kakabsat kat discouragement iti pampanunutan na, negatibo. Masapol nga deto iti pampanunutan na, DJ Philippians 4:8. Will you do that? Will you discipline your mind? Amen? Okay. Next, number 5. Walk in obedience. Walk in obedience. Okay? Pastor, di ba kasapulam ti inner strength? Tapno makapag-obey ka ti Apo? Kasano nga DJ, panag-obey ti Apo, papigsaan na ti inner man. Are you following? Isn't it? If you want to obey God, you need strength in the inner man to obey God, correct? How now, nga di pa nag-obey ti Apo, strengthens the inner man. Kasi kasto'y kakabsad. Dito inner man tayo, kasla muscle. As you exercise that muscle, it grows stronger. Kaslamat king kano, agbarbel ka, di ba? It becomes stronger. Kastamat dito inner man kakabsat. It becomes stronger as you obey. So ti dapat nga listen, ti pokosan nyo kakabsat, haan nga kasanuak nga bumaknang, benyo pela di kita. Iwalin mo pela ta panunot mo, kasanuak ka bumaknang, ikatan nyo pelang. Tikat damagan nyo ti Apo, Apo, anat kayat mo nga aramidek. Deta pelang kakabsat. Kasi uray bumaknang ka no nakapsot ka ti spiritual life, it collapses kakabsat. Don't pray for more. Pray for strength that can handle more. Hangki agkarkararag nga Apo, paadun kwartak, ti ikararag mo, adda pigsam na kayam nga i-handle iti dakkel. Kasi no ginabsuunan na ka ti Apot dakkel, baka dita ka nga madadael. Kasi han mo kaya.
That's why you need to increase the capacity of your heart. The capacity of the inner man. How do you do that? Obey. See, when you obey, pumigpig sa spiritual life mo eh. Alam ko dati, tila kayam kat Sunday morning, o itan, pati Wednesday night, commit mo ti Apo. So, uri anat mapasamak, uri agsaksakitak, uri madibagbagi, innaklat ta maki-prayer meeting. So, the more you obey God, and comes the challenges ti pa nag-obey ti Apo, pumigpigsa ti pamatim nga ag-obey. Di narigat idi, para kan ka, gaputa continuous ka nga ag-obey, agbalin nga nalaka. Kasi na-exercise eh. It's like a muscle. That is why I want you to realize the concept of the Bible. That to increase the strength of your inner man, obey. No anyat ibagbaga ti Apo king ka, surutem kakabsat. There are many things, I have no time to discuss all of those things tonight. But, ag-reflect kalatan ka, dagiti recent, nagadong imbagam ta realization yon. Commit, 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 yan nan tirinogyanam. Have you started on something? Start it! Start it! You will see yourself grow stronger. I assure you with that. Ngam no, commit ko, na-realize ko kasi iso nga manipot ita kastoy. Tapos hamuman i-follow up di jayan, awan kakabsan. It's not just the hearing of the word that makes you stronger. It's obeying the word that will make you stronger. Iso nga uray, batit-batit, no agtulnog ka, makaado ka. Han na mabaling nga uray, batit, basta or aramidam ko na, agtalinaid ka, nga batit. Tuloy-tuloyam. Tikait ko sa wan, uray batit-batit, sige ka lang. Makaado ka. DJ tikayat na nga sa wan kakabsaan. Okay. Walk in obedience. James 1:22. The Bible says in James 1:22, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Amen? So, every step of obedience increases your spiritual muscles. Amen, kakabsat? So nga, no utubom kat, han na mabaling nga talaga nga deti church tayo, kat bumasbasit, iti ipagpabaklay ko kada kayo kakabsat. Dapat umad-adulat ta. Tata, banatan na kayo ni Satanas, pagbisyen na kayo nga permay. Tatanoham mo nga kitan deta nga banag, paabak ka ti kinabisi ti lubong. Awan mapasamak ti spiritual life yo. Iso nga bakbakan kay nga permi kakabsat. Commitment tayo. Tunusan de, adda pa commitment ko, no, palubos ti Apo matuloy. Agpa-commitment takman tun Domingon kakabsat. Opo, commitment manang. Kuna tayo. Agkapsot ka, di ba? Ngam kitam. By the grace of God, habang at tuloy-tuloy tayo, obraan tayo di jay, we grow stronger. Grow stronger. Okay, number 6. How to strengthen the inner man. How to strengthen your spirit. Live a life of praise and worship. Live a life of praise and worship. Okay? Apay kakabsat? Praise. Praise. When you have problems, praise. Don't question God. Don't complain. Praise. The human nature tayo, questionaran na ti Apo. They thought that exalted itself against God. That's the thought. That's the human nature. So, will you follow your human nature? No, you will not. So, anaramidam? Praise. So, nga ni Job, after losing everything, what did he do? He bowed his head and worshiped God. Anak ko na, the Lord giveth, the Lord taketh, blessed be the name of the Lord. So, dada ta insurok kada kay di Sunday afternoon.
if you were present in Batak, sinuruang kayo kakabsat, they jay proper mindset ti panagserbi. In-identify ko that ay shallow nga commitment ti panagserbi. Nawatan nyo? Ano di jay shallow? Conditional service. Agserbi ka ti Apo, ngem ada condition mo. The problem with that is, kasanon no hanainted ti Apo di condition mo. Di agsui ka kingkwana. Kasanon na naalam ti kayat mo. Aglamiis kan tumanan. Right? Iso nga dadagini Kristiyano nga nakakaktibo no kwa apay. Kayat na kanong ay-aywon ti Apo. Ana nga ay-aywon kakabsat. Kayat mo sa wan, ada kayat mo ti Apo, iso agserserbi ka, you're not serving God. You are serving your desire. Tuno na alam jay kayat mo, okay Lord, kita taman tuno, ada kailangan king ka na. Hello. That is conditional service and more. Reviewin tayo tulatan to next time. 6 di jay. Then I taught you about how to be a committed servant of God. That's why, mga kapatid, listen, when problems come, what do? Praise. What else? Worship God. In spite of the circumstance, in spite of the situation, in spite of the many problems that come your way, what do? Worship God. Why? Ito. You know what worship does? Worship ko na yuman? It will shift your focus from the problem to God. Numadlaw mo kakabsat, nagaputi problema, kumapsut ka, kunam, pade. Pade katag worshipak man iti Apo. Sing a song, read the Bible, kararag ka, Lord, I praise you for your goodness, I praise you for your grace. Start to exercise yourself to worship God. And you will see, DJ, focus mo from the problem nga mangpakapoy king ka, may focus iti Apo nga iso ti mangpapigsa ken ka. That is how worship works. Are you following? Sino kada kayo ti mga aramid kadeta kakabsat? Praise and worshiping God. You know, it's not easy to worship God during trials, during the storms of life. But just like Paul and Silas, dadadya unang tipagbaludan. Di ba? Ano inaramid dadjay? Inay dat pagbagida. Di jay no kat tendency tayo, di ba? Kaasi tayo pa'y. Tapos awan na may agbisita. Awan pa'y umay agbisita nga kakabsat. Ikaw, kung gusto mo yung ganon. Right? You start to think, it piles up. Ano mapasama kan kakabsat? Perme, mapisang-pisang kan. Wounded spirit. And then you will begin to say, handak mababalaw ang akas ti mapanunod ko. Oo nga. Pero hindi mo ba pwedeng the other way? Pwede. Ayun pala. Ba't mo hinayaan ganon? Hello? So what do? Ano inarami di Paul and Silas? Siguro sabi ni Paul, Silas, naisip mo ba yung naisip ko? Palagay ko nga, B1. Ano yun? Operation Worship. Pitch mo. Kung kakantayin natin, awitin natin yung How Great Thou Art. Sige, pitch mo. Oh Lord my God. Sige, kanta ka. Alto ako. When I know some wonder, they started to sing. You know what that action meant? Hey, this is just a prison. You can never move us. You can never defeat us. You can never put us down. We have God. He will not leave us. He will not forsake us. He will deliver us. Even if He will not deliver us, we will not be discouraged by our situation. We started to praise and worship God. Nakita yung kakabsat? Hindi natin dinidespise yung kalungkutan ng buhay. Because even in sorrow, the heart is made better.
It is only made better if you focus on God. It becomes bitter when you focus on the problem. Are you following? So, how do we make the inner man strong? Praise and worship. Kunayo, amo no may ka magigimo, di ba? Nabannog ka guma. Oh, adut problema, adut dadagsan mo. Apo, tulungan nak nga magiwagsak di gito, ikat idaydayaw ka apo. Just sing. Apo sa adut parikot mo, adut problema. Di ka pa'y aramidon, di instruction di apo. That is a law. How will you level up? Kasano nga mag-level up ka, di ka masurutan di nga law. Remember, listen to me carefully. The outward man perisheth, and I don't care nga lumakay tarupat. That's no problem with me. I don't care kakabsat. The importante, napigsat spirit ko. Oh, you want to stay young looking, weak naman ang inner man mo. That's why the outward man perisheth, but the inward man must be renewed. Day by day. Irreversible ta outward man. Bayam lang deta irreversible. Ti panunutom jay renewable. So how do you renew that inner man? Worship God. Ada problema yung pamilya? May kayon anak ko, tagkanta tayo. Devotion tayo. Diba? Oh, you may not need to put that in public because what you do in secret, God will bless you openly. Oh, I'm not saying na mali na picturean nyo yan at i-share sa Facebook. We just said our personal devotion. Amen. It's encouragement. But it's not a requirement. So, may kayo anak ko. Bakit? May kantatay nga para iti apo. Oh, you begin to sing. Okay? Tigsaan tayo ha. Oh, you begin to sing. Miracle will happen. Hala nga di sitwasyon, pati si kayo kakabsat, pumigsa. Amen? Oh, number 7. How to strengthen the inner man. Ay, naku, napakahalaga to. Resist sin and temptation. Resist sin and temptation. That's how you strengthen the inner man. What will sin do? Ti aramidan ti basol ka da tayo, aramidan na? Weakens. Sin. Ano inaramid ti sin iti sa ngalubungan? It weakened the world. It made it fractured. Kalati inaramid ti sin kakabsat, isot nang ito ti crack ka di gito'y. No kuma building ka, it cannot crack so it easily collapses. That's what sin does. And even today we are still surrounded by sin. So what do? Resist. Dagiti sulisog. Amen? Oh, when you stand against the enemy, when you say no to sin, every time you say no to sin, you make the inner man strong. But every time you yield, anat yield? Ha? Paabak ka iti sulisog. Paabak ka ti dakes. Oh, paabak ka iti basol. Anat mapasamak di inner man mo, kumapsot. Are you with me? Oh, that is why the Bible says in 1 Peter chapter 5, 8-9, the Bible says, whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished. Verse number 8, be sober, be vigilant. Be sober, be vigilant. What happens when a country, the government of a country is not sober and vigilant? You know what happens? Sakupan digiti foreign. It becomes weak because the guard is down. Awang gwardya eh. The only way nga ma-maintain the strength, the sovereignty, can governance is what? Be sober and be vigilant. Kastabot ti pamilya. This is a very, amoy deti resisting sin and temptation. It's a very important law. In the family, bayam digiti anak mo nga kananti YouTube kada amin dita. Anak mapasamak, kumapoy ti spiritual life.
But when you guard them, when you're sober, when you are watchful, when you fight for your family against the enemy, then you can make your family strong. Nawatan niyo kabsat? Oh, these are very basic and simple biblical principles. Ngam ag-reflect tayo kakabsat. Be sober, be vigilant. Your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So, keep your guards up. Keep your guards up. Be sober. Amen? Kaya nga ako na pastor, I want us all to be sober. I'd like for all our men to be sober. As men, as your pastor, I am doing my best to protect you. To look after. Deta pa nag-grow, di kita spiritual life yo. Pero sana kayo ring mga men, tumutulong kayong magbantay. Ito hindi na part sa message, but the principle of sober and vigilance. Magbantay kayo sa church. Hangapati sika, parikot ka ng problema. Diyo lang amo, a growing ministry like this, agsipsipot ni Satanas ti uray batit lang abot, baka sikat usaron na. Sana naman hindi. Kaya si pastor, bantay. Pag may nakitang hananapintas nga tumaod, nga ugali, preach. Address in the pulpit. For prevention or for cure. But preach. Nakita yung kabsat? Oh, so nga unti-unti, na-addressan natin yung mga problema. So what happens? The church becomes strong. Yeah, deta ti principle kakabsat. So if you apply that in your inner man, you have to be sober and be vigilant. Watch your eye gate, ear gate, sins, temptations around, so that you can make and maintain your inner man strong. And all of God's people say, yeah. Review tayo man, di pito kakabsat. Let's review all those 7. Number 1, what do you do to strengthen your spirit? Meditate on the Word of God. Number 2, pray in the Spirit. Number 3, number 4, teka, isa-isayin ko nga muna ha. Sino kada kayo, dito yung number 1, may impact. Dito yung ada impact na nga puntos king ka. Nakitam, dito yung abanag, nakasapulam. Raise up your hand. Number 1, meditate on the Word of God. Okay. Number 2, pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Number 3, fellowship with God's people. Amen. More fellowship pa tayo. Number 4, manage my thought life. Pastor, deta lang unay ti permitim mama ganyan. Yes. Walk in obedience. Now, raise up your hand. Oh, okay. 6, live a life of praise and worship. All right, very good. 7, resist sin and temptation. Oh. Life is resisting. All right? So, I pray nga dito nga message sa Ngarabi. Dapat idwa kapsat ng next time to. Dapintas pa, dito yung topic ko nga mesa 3 things to remember in the storms of life. Next time. Dapat mesa nga outline ko dito Life wasted or life well spent. Grabe, ang ganda niyan. Ganda nito. Okay? I'll share this in the coming weeks to come. Okay? So, alaman mo man ta kaabay mo, kat ikararag mo before we sing our song tonight. Come on, just pray for your seatmate tonight. Pag-pray natin siya.
Amen. Let us pray. Lord, thank you for giving us these principles tonight. Reminding us, dear God, on our duty to meditate on the Word of God. Una po, nag-meditate kam ti sa baliwan nat panagpanunot mi. Taadot panunot mi nga isut mang pakapsot kada kami. Ngam babaan ti sa sukatan na apo ti usto nga panagpanpanunot. Napalagipan kami apo ti panagkararag. Ti kararag palag-anan na dagiti dadagsen mi. Richardson na kami no aglobat kami. Kastapay apo deti fellowship apo. So nga po ti kararag ko, dagiti training nga coordinators. Kat tulong makipagtunulong apo nga mang-provoke wano mang-encourage kadagiti kakabsat. Tapno dagiti nakapsot pumigsa. Apo, dagiti adot parikot kan problema na matulungan da. Deti manage apo iti thought life. Apo deti di may isang problema mi apo. Awan sistema mi nga manggardya deti panunot mi. Thank you for reminding us tonight. We need to guard our thought life. Walking in obedience, agpaiso apo. Haan nga more blessings ti masapul nga dawatan mi. No diket more strength to handle the blessings you will give. And we can only have that strength if we have exercised our faith in obedience to you. And help us to live a life of praise and worship, dear Lord. Lord, tulungam tong galmaysa nga maawatan mi, nga hang ko mga digiti problema lang ti pagpukosan mi. No diket iti kinasyasin num apo, ti kinadakkel mo, reminding us, Lord, of who you are and your greatness upon our life. Help us also to resist sins and temptations, dear Lord. Because ti kayat ni Satanas pakapsutan na kam nga pakapsutan apo. And help us, Lord, to identify another digitoy nga sins and temptations iti biyag mi. Tapnon liklikan mi apo Diyos ida. And Lord, help us. Thank you for the verse tonight that the outward man perisheth, that is irreversible. But the inward man is renewed, is renewable. So nga po, tulungan na kami nga tipokosan mi apo. Ikaso mi deti pa nakapabaro iti inner man mi apo Diyos. Hami man maigawit ti panagkapsot ti bagi. Panaglakay ken panagbakit. Gam thank you tati makinuneg mabalin nga mapabaro ti inaldaw. I pray that you bless each and every one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Takabsat, kumanta tayo ti maysa. Kantante man DJ, victory in Jesus. Or faith is the victory. Sorry, faith is the victory that overcomes the world. Faith is the victory that overcomes the world. Everybody, and comes along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle burning night, shall build the glowing skies, against the flowing waves below, let all our strength be heard, this a victory we know, that overcomes the world. Great is the victory, great is the victory, oh glorious victory that overcomes the world. First now, His banner over us, our sword, the word of God. We tread the road, the saints, with shouts of triumph round. By faith they light the brilliant spread, swept on o'er every field, the faith by which they conquer death.
is still our shining steel. Come on, everybody. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes. On the third verse now. On every hand the foe will find, drawn up in dread array. Let tents of peace be left behind, and onward to the fray. Amen. Salvation's helmet with truth all geared about, the earth shall tremble in our prayer, and echo with a shout. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Hantay palubos kakabsat. Aya, nga abakan na tayo ti self tayo, kan iti lubong, kan nang nangruna iti kabusor tayo. Anyo ipalubos kakabsat. So ano dagay ti kapilya, DJ dapat behavior yo, ipakita yung han naka ma-defeat ti kabusor. You know, when we sing, and you are commanding the enemy to retreat. Uray ti kaunggam, agkakapsut ka, ngam isut mang papigsaging ka. Amen? Okay, let's pray tonight for the offering. Apo, go ahead. Let's pray, Lord. We thank you, Lord. Di nga nagiganming message, Lord. Ket agpaiso, Lord, nga no, dumag kapoy kami, Lord. Agapo ti eskwela, agapo ti trabaho, Lord. But di nga nagiganmi tatang arabi, O Lord. Ket haan kami nga nagbabawi, O Lord. Nga impay nga nag-attend, Lord. Ket permi, O Lord, nga napapigsa ti Espiritu mi. Ket Lord, tulungan na kami kadidamdamo, O Lord. Nga reviewin, ken mangted iti realization, Lord. Ken Yes. ti Digiti nasken nga obligasyon nga ipasa mi damdamo, O Lord. Ket agyaman kami, O Lord, nuhan mi nga nangiganda iti, O Lord. Ket haan nga mapapigsa digiti nga puspuso ken spiritu mi, O Yes, Lord. Lord. Ket Lord, kasi iti palpas iti serbisyo mi tang bigat, we thank you, Lord, for the opportunity to give. Ket Lord, we thank you for this na ipabulod manen, O Lord, nga resources. We are Amen. thankful for this pagtrabahuan, O Lord. Ket aywanan na kami kiti, O Lord. Ket pakawanan na kami, O Lord. Di anyaman nga nagbasol mi tangalawas. Ket siya kaditi mang tultuloy, nga mang bendisyon, mang ted iti wisdom, strength, ti pastor mi, O Lord. Ket aywanan na kami kasama ti panagawid mi. Ket Lord, siya kaditi mang aywan kanyami. Ket Yes. iti dawatan mi tinapateg nga naga ni Apo Jesus. Amen. Be seated. God bless you as you give. At na pa may kinita nga tugaw itay. No, na-send ko ba? Hindi ko yata na-send eh. At na pa may kinita nga tugaw kakabsat. Dete kanla tugaw di pagsinyan. Ket there are 700 seats available. So I was thinking in the first place nga ipan ijay kapilyata ijay pasukin, ijay klaberya, kan ijay lawag. Kasi pius titugaw tay ijay lawag. Pius pa titugaw tay ijay pasukin. But while I was praying, nakita may mayat sa nga dito'y main ti pakaipanan na. Tapno di kita nga tugaw, isot maibunong. Nga mapan, di lawag, di pasukin, kan ije klaberya. So nga, no maatuloy dito nga transaction kakabsat, kat more or less, tibayad ti mesa nga tugaw, 200 pesos. Oh. Dan nyo, deda? So, if this thing work out, and I want you to pray for that, so nga, ruko dun to the engineer damdama, takitan tayo numanot malaon na dito, iti may sangaro. Kan kitan tayo ti capacity na kakabsat. 200 pesos. Kabuot ka pa deta?
Kat baro nga tugaw. Natapukan lang kakabsat. Kain-install na pela nga tugaw, hanapay na us-usar unay. So, it's new, nalikabukan lang, ma-vacuum lang, madalusan lang. No maipan, di ta kakabsat, naimimas tumanturog yun, kakabsat. May mayat tuman pa, naghilad yung agtugawan. Aya, sige, pastor, uri mabayag ka, ag-preach ko nang... Di ba? Kat numatuloy ka kapsat, ag-commitment tayo nukwa. Kaya tayo mo ta 200, timesad ta na. Aya. Alright. So, 700 yung available. So, I think we can get the 500. Pantay dito yun eh. 8. Kasta mo dito. Oo. Tapos padaitan tayo no kwati. Ano di jayan? Seat cover. Nga mai-conviene ka dito. Kasta kumadeta kulay ta kurtina. Ayan. Yan ang ilagay natin dyan. Okay. Tapno di yung atugaw. Mapang-klaber yan. Ayan, klaber yan. Wen, mapan di pasukin. Di dyan ngamin tugaw di pasukin. Pakitam. Kantalawag. Di kita ay nagkakaunang atugtugaw tayo. Nga nagtugaw ni Ninang Nubling, agal alos-os. Sa danto pelang no dalusanda, isprayan da dete, ano di pledge. Nagalgalis man. So nga, deta titugaw ka kapsat, nga agsiksik ka, nga nakatugaw. Oo, papalitan natin yan. Ibagdi batak at kastay titugaw. Kasjay. So, may sure tayo to deta kitan tayo, no kaya na 8. Amen? Tapno no sumarkagat, kasla unang tipagsin yan, di kapilyada, di baptis ko nada. Di ba? So, it was made available eh. Mayat di nga presyo. Kapintas nga presyo kakabsa. Nakapuot ka pa ititugaw nga 200 pesos. Deta kat 1/8 sa tipa nagala tayo ti mesa idi. In good condition. As in, di gijay sidings na, gijay rubber na. Usually, di ba, dete kaslang wag laklak ko ma, yun hindi pa. Pristine condition kakabsat. At 200 pesos each. Kaya huwag nating patagalin to. Pakita ko yung picture sa inyo sa linggo. If we can make the transaction okay, and we can decide on it. So pray for God's wisdom, intervention. Tila concern ko nga mesa ngamin kakabsat, di space eh. Dito ikat permi nga nagadutla unan na. DJ ita, ag-consume ti space. So bumatit DJ, seating capacity. Ngam no matotal tayo kat batit lang, Engineer J, difference na, okay na yon. Okay na yon. Amen? Oo. Kaya sumutlat kasi nga tugaw? Kaya sumutlat agbayad 200? DJ nga 200 kakabsat kat haanga kada umay kay makigimo nga bayad DJ One time lang nga bayad ti tugaw DJ. Oo, one time lang. Subscription. Lifetime subscription DJ nga bayad 200. Okay? So, idi Lunes, inrugik mo di Bible study ti lasam ken apari. Online. Yaman ti apo. Agbalin. DJ kat mainayon manan iti regular weekly schedule ko. Kat I will take that because amok nga through that, pumigsada, ma-revive da pay, and karagragsak daw. Matutukak nga permi. Kala DJ Bible study mi ti Hong Kong, Singapore kung tugigaraw, ti Friday, 9 to 11 p.m. online kakabsat. Kat kasi ti Apo, ever since inrugik, awam pa'y mintis mi. Hang kami pa'y nag-miss iti na minsan. Urayan at yang ko, consistent tak nga nangaramid day by the grace of God. So, I encourage you to, tagay nga coordinators, haan nga dete, amok nga duka da kayo nag-fellowship iti Lunes, and that's good. Hang nyo lang ang pagbalinan nga ti fellowship yo, occasional. Ham mo mapadakkel tamula no once a month lang nga si bugam. Join us, Lord, in praying para ka digiti prayer request digiti kakabsat. Kararami digiti Brethren Australia, halos amin da agsasakit. Dawatek apo ti good health,
fast recovery nga itid mo kadakwada sa ngapada. No, dagada kami, ti permi nga makidangdangadang iti rigat iti panagbiag. Ana man nakita kan klase deta nga rigat apo, deti nga mensahe, haan lang nga di rigat ti, ayan ti problem, di inner man. So nga Lord, tulungam tunggal maysa, nga hangkam lang maging aware nga papigsaan ti inner man. Suruton mi di gidya na i-share itang rabi i-apply mi ti biag mi tapno pumigsa iti inner man. Thank you, Lord. Dismiss us with your blessing. In Jesus' name, amen. Good night. God bless you, mga kapatid.